दिनै उदालगुरियाव BDF आरो हेल्थ सिटी मोननैबो लोगो नांनानै मेगा मोनसे हेल्थ केम्प खालामदों आरो आं गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बेवहाय बरायनो नुजाफैदों। दिनै सानसेनि गेजेराव 400सो पेसेन्टखौ बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामगोन आरो बिराद बुरजा मोनसे टीम डक्टर फैदों, एक्सपिरियेन्स डक्टर, सिनियर डक्टर बिथांमोना फैदों। दा बे केम्पनि गेजेरजों आङो माखासे जिनिसखौ हास्थायदों। ट्रिटमेन्टजों लोगोसे नैबे ओनसोलाव मा बेरामफ्रा जानानै दङ बे बेरामखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों इयुनाव जोङो माखासे बिनि जे मेजार्स बबे बबे बिथिङाव जों खामानि मावनांगौ बेखौ जों थिग खालामनो हागोन। बिथांमोना गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट होयो मानसिफोरनो मोजां बिथांमोननियाव मोजां मेसिनारिबो थायो। बाहेराव फैनानै नायोब्ला पार्टिकुलार एरियानि बेरामफोरखौ बिथांमोना मिथिनो हायो। ओंखायनो मोनथामसो डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना केम्प खालामगोन आरो बिनि उनाव जोंनि गभर्नमेन्टजों बिथांमोना एखेलगे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे साजेसनखौ बिथांमोना होदों। दा बिनिखायनो आं बरायदों आरो BDFनिफ्राय बिथांमोना आबादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन ट्रेनिं, स्किल ट्रेनिं बेखौ होगासिनो दङ आरो नैबे हेल्थ केम्प खालामनायाव आं बिथांमोनखौ बाख्नायदों। जोबोद मोजां खामानि जादों आरो इयुनाव बेबायदि बयबो इनिशियेटिभ लायोबासो जोंनि हेल्थ इसुसफ्रा देहायारि एबा सावस्रिनि माखासे इसुसफ्रा जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोंनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव उदालगुरियाव माखासे जेंनाया दाबो दङ। दा बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनांगोन आरो लोगोसे दिनै बेवहायनो आं मोनसे खावलायनो सानदों, लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय एबा बेबायदि फेग्रा मुवा जानायनि थासारिया एसे बांनो हमदों। जाहाथे बेखौ बयबो कन्ट्रल खालामो। बेवहाय जोंनो गार्जेनफोरनिबो हेल्प नांगोन। पुलिसाथ' गोबां खामानि मावगासिनो दङ, नाथाय बेवहाय जों गार्जेनफोरनिफ्राय ससियेल अर्गेनाइजेसन बयबो जों ज' जानानै बे सिटुवेसनखौ फोजोबनांगोन। बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु हेल्थ सेन्टारा मोजां रोखोमै गैया होनना बुंजागोन आरो माखासे बेराम नायनायनि आगजुफोरानो गैया, बेबायदि माबाफोर सिन्था खालामदों नामा? गोबां खालामनाय जादों। दा आङो देग्लाय जोंनि नैबे बाजेट जानायनि उनाव हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ मोनसे अडिट खालामनो थिनदों जे जोंनो नांगौ बबे आगजुआ गैया, बबे हस्पिटालाव मा दङ गैया आरो नेसनेल जि क्वालिटि एसेसमेन्ट बेजों जोंनि हस्पिटालफ्रा मानो जायाखै बेनि सायाव एसेसमेन्ट खालामनो होदों आरो देग्लाय बोसोराव 50 हस्पिटालखौ नेसनेल क्वालिटि एसुरेन्सनि जि स्टेन्डार्ड बेवहाय लांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों। ডক্টৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যন, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। ডক্টৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ সহযোগত আৰু বড়োলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মানে যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি মেগা হেল্থ কেম্প আৰম্ভ কৰিছোঁ। অলৰেডি আমাৰ আপোনালোকৰ মানে কেম্পৰ উদ্যোক্তাসকলে জনোৱা মতে আমাৰ 350 পৰা 400 ৰোগীয়ে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আজি 400তকৈও অধিক ৰোগী ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, মানে যিখিনি চিকিৎসা লাগে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা 15 পৰা 20 জন আমাৰ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট আহিছে। অলমষ্ট আমাৰ মেডিচিন, চাৰ্জাৰী, পেডিয়াট্ৰিক, ENT, গাইনী, কাৰ্ডিঅ'লজি আমি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টেই আহিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো ৰোগীয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে যিখিনি সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে আমি ভাবিছোঁ যে আমি আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা কিছুমান মেগা হেল্প কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। যিসমূহ ইয়াত মানে ব্যৱস্থা লৈছে সকলো ফ্ৰী অফ কষ্ট? হয়, সকলো ফ্ৰী অফ কষ্ট। আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হয় যিখিনি হয় আমি চিকিৎসাৰ লগতে আমি একচুৱেলি মেডিচিনো আজি প্ৰভাইড কৰিম। যিমানখিনি ৰোগী আহিব তেওঁলোকক যিখিনি মেডিচিনৰ দৰকাৰ আমি সেই মেডিচিনখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিম আজি ৰোগীসকলক। যদি কাৰোবাৰ বেছিকৈ অসুস্থ ইয়াত পায় তেওঁলোকৰ পিছৰ পৰ্যায়ত চাওক, আমি সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকল আহিছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আমাৰ গুৱাহাটী হেল্থ চিটি হস্পিটেল আছে, আমি তেওঁলোকে তাতো আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তাতেতো বিনা পইচাত নহ'ব? যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰিম, কিন্তু সকলোখিনিতো বিনামূলীয়া কৰাত অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু তথাপিও আমি যিমানখিনি সহায় বা যিখিনি আমি ডিছকাউণ্ট ৰেট কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰিম বুলি ৰাইজৰ সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মই লগতে এইটো আপোনালোকক কৈছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আমি আকৌ এনেকুৱা কিছুমান হেল্থ কেম্প ৰাইজৰ কাৰণে কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। Thank you.